Mi ka kubor baladon kacing penpai keten hapadeng u Diego Simeone bat ulamin Yamal. Ngas ngau ban ai kublai ya pi ki perlok ki baju ngau tenat ban sngap ya ki kubor sport ha kane ka channel. Bat na betak tuk perlok ki barang spoi temai ngau bah sa share sa like bat sa subscribe. Beresru ya to ubel nang bapinang yo ya ki kubor sport ki baman la kasni. Ka jing le guys second leg jong ka UEFA Champions League haka quarter final hapadeng ka Barcelona Persya ya ka Atletico Madrid kan long minta kamit haka por kan arsteng haka siteng senya bat haswa kene ka jing lekai kaladon ka jing penpainya hapadeng ukuj jong ka klub Atletico Madrid bat ulamin Yamal kila pensngau ya laki jong ki jingkran syaki pajba nong kersian da ka bapen ereng iwei ya iwei ulamin Yamal hakini ki kidet sngi haka wei ka interview ula keren ngim tharai syu bangin yo ya ka jibut pai Persya ya ka Atletico Henry habasdang ka jelekai haka faslek kiyo tang arkul ya ka ne ngidang la bat ngidon kam ban lekai kum kalenti kumbangi julekai bat kumbangi jutip ki jurnalis lane kino ai kubor kila kli jingkliru ya ulamin Yamal bahato pidai ubes player haka partai Henry ulamin Yamal ula jubab banlong ubes player haka partai om syamdai tan tang ban yo ya ki trofi tang batang kewei kacing pen abjonga banlong ubes player haka partai kadai bangan yo siu keliang bat ngan yo ban finlem ya ka Atletico Madrid halor kane u Diego Simeone ukuj jaga klub Atletico Madrid haka wei ke interview ulapan paikten bangin saya pej ya ka jingjob ha katai kasni bat hang tangin saya iru ya ka jing susi tang kabajur lada mono kinyo mat ya ka jing rem syu Diego Simeone ulapan pairu na penta ka jing keren jong ulamin Yamal lada pensariap du ka noru nginom sya bat nginom ailat da lei ka jing angnur jong kipat nong kersian habaro arteliki klub bakin yo ya kanam job karai kan syong minta kamit teperlok ya ke katin ke bapi kersian sumba sabu aki komen tangkat ne ngin saya syem pada ki next video hublei shipun.